Mbahaye ikaze mwese mukurikiye amakuru y'imikino no kujya muri Talk Sport. Ikipe ya Manchester United yaje kubiza na CEO mushya twamukaye muri Man City. Umugabo ugira ko afite inararibonye rero yagiye azana abagabo nka Haaland, kandi Haaland murabona ukuntu amaze iminsi yitwara neza muri Man City. Uyu mugabo rero afite ijisho rireba, niyo mpamvu Man yamuhisemo, iravuga ati reka tumuzane turebe ko hari ikintu yadufasha muri iyi Premier League ikomeje kugorana kuyitwara. Muri Manchester United haravugwamo amakuru menshi, aho umusore Anthony Martial baje gutangaza ko uyu musore akiri umukinnyi wa Man U, bavuga ko ashobora kuyisohokamo kandi akaba afite amasezerano azarangira muri 2024 mu kwezi kwa gatandatu. Muri Liverpool nta kintu kiri kuvugwa n'umusore Thiago Alcantara, byavuga ko ashobora gusohoka mu ikipe, ariko byaje kunyomozwa n'ikipe ya Liverpool, bavuga ko uyu musore agihari kandi agifite akazi kenshi ko kuyifasha. Muri Bournemouth bavuze ko batewe twatsi n'umukinnyi bavuga ko ashobora kwerekezamo, na wundi akaba yitwa Panakos Katseris, akaba ari umugiriki. Bikaba byaje gutangaza ko yaje kwerekeza mu ikipe ya Lille mu gihugu cy'Ubufaransa kuri miliyoni 3 z'amapawundi. Ikipe ya Newcastle nayo yamaze kuba igurisha umukinnyi wabo muri Celta Vigo, akaba yaje kumugurisha muri Celta Vigo, akaba yitwa Janvier Makilo, akaba yamuha amasezerano azagera muri 2025 mu kwezi kwa gatandatu. Muri Arsenal nabo bari mu kwezi kwa buki nyuma yo gutsinda ikipe ya Palace ibitego 5-0. Baje kwitsinda ibitego 5 rero, ubwo ikipe ya Arsenal yaje kuba yinezeza rwose, baza gutsinda rwose ibitego 5. Arteta nawe ari mu kwezi kwa buki, dore nyuma yo gutsinda Palace ibitego 5-0 iri gupushinga ikipe kugira ngo irebe ko yakora iki gikombe mu menyo ya Man City, ariko Man City nayo imeze nabi muri ibi bihe, nubwo bikomeje kugorana. Arteta ariko abahiseriye agahangana n'ikipe ashobora kuzacyegukana, dore ko Arsenal imaze igihe atatwara iki gikombe. Ikipe ya Chelsea nayo yamaze kugarura Kasidayi, baramutije nk'inizanyo muri Leicester City, ariko yaje guhitamo kumugarura kugira ngo ikomeze ifashe iyi kipe. Real Madrid nayo imaze gukora amateka muri Espagne, dore ko yaje gukora ikinyuranyo cy'ibitego 2 byose, ikaba yaje kuva inyuma igatsinda ibitego 3 ikipe ya Almeria, dore ko ikipe ya Almeria yari yanabibanje, ariko biza kurangira ikipe ya Real Madrid y'amanota 3. Kuri Bayern Munich nayo turagarukaho ko imaze iminsi yitwara nabi muri Bundesliga, bikomeje kuyigora, dore ko iri gukubana na Leverkusen idahagarara gutsinda, dore ko ikipe ya Leverkusen imaze gutsinda imikino yayo yose muri iyi season itaratsindwa n'umukino n'umwe. Reka turebe ko iyi Bayern Munich izafatiye ikipe ya Leverkusen, dore ko Leverkusen nayo yafatiyeho. Mu Butaliyani naho nta kindi kiri kuhavugwa, ni ikipe ya AS Roma ikomeje kwitwara neza muri ibi bihe, dore ko yaje gufasha ikipe ya Hellas Verona ikatera ibitego 2-1, kandi iyi kipe ikomeje kwitwara neza rwose. Nyuma yo kwirukana Mourinho, yaje kugarura akanyamuneza, itsinda Hellas Verona ibitego 2-1. Baruka ku bari guseka, bari kumwenyura, bari kunyeganyeza isundura. Reka mbashimire mwese mwakora iki kiganiro. Icyo mbasaba ni gukora subscribe, mugakanda na share, kandi mugakanda na like na comment, kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitagomeza kubacika. Amakuru nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane, ndabakunda mwese.